Ang Ginoo madahaiyo. Pagbasa ti kang Santos nga Ebanghelyo, sumalakan San Mateo. An basahan han katulinan ni Jesucristo nga anak ni David, nga anak ni Abraham. Naging amay hi Abraham ni Isaac. Isaac anamay ni Jacob. Jacob anamay ni Juda, nganhan iya mga kabugtuan. Naging amay hi Juda ni Fares, ngan Sara, ngan Iroy amo hi Tamar. Naging amay hi Fares ni Esrom, hi Esrom anamay ni Aram. Hi Aram anamay ni Aminadab. Naging amay hi Aminadab ni Naason. Hi Naason an amay ni Salmon. Hi Salmon an amay ni Boaz, ngan Iroy amo hi Rahab. Naging amay hi Boaz ni Obed, ngan Iroy amo hi Ruth. Naging amay hi Obed ni Jesse. Hi Jesse an amay ni Hadi David. Naging amay hi David ni Solomon, ngan Iroy amo ang naging asawa anay ni Urias. Naging amay hi Solomon ni Rehoboam. Hi Rehoboam an amay ni Abia. Hi Abia an amay ni Asap. Naging amay hi Asap ni Josaphat. Hi Josaphat an naging amay ni Horam. Hi Horam an amay ni Osias. Naging amay hi Osias ni Jotam. Hi Jotam an amay ni Akas. Hi Akas an amay ni Ezekias. Naging amay hi Ezekias ni Manases. Hi Manases an amay ni Amon. Hi Amon an amay ni Hosias. Naging amay Hosias ni Jeconias, nganhan iya mga kabugtuan, han panahon, han pagkabihag ha Babilonia. Katapos han pagkabihag ha Babilonia, naging amay Jeconias ni Salatiel. Si Salatiel an amay ni Zorobabel. Si Zorobabel an amay ni Abiud. Naging amay hi Abiud ni Eliakim. Si Eliakim an amay ni Azor. Si Azor an amay ni Sadok. Naging amay hi Sadok ni Akim. Si Akim an amay ni Eliud. Si Eliud an amay ni Eliasar. Naging amay hi Eliasar ni Matan. Si Matan an amay ni Jacob. Si Jacob an amay ni Jose, an bana ni Maria, nga tikang haiya, na tao Jesus, nga ginngangaranan nga Mesiyas. Kung sugad an nga tanan nga katulinan, tigang kan Abraham, ngadto kan David, maabot hin 14 nga katulinan. Tikang kan David, ngadto han pagkabihag ha Babilonia, 14 nga katulinan. Tikang ha Babilonia, ngadto han Mesiyas, 14 nga katulinan. Ang Ebanghelyo han Ginoo. Pagdayawon ka, Kristo.